ole clear tu le ngai thatu zong te in zavain chipai levek ule hey Pakistan le India boruak chu aso sang chhozela nimin lam khan in Pakistan lam hian in ballistic missile a khomol pui shana tanga khomol pui le lam ka theina kan tiang mai kha an en china an ballistic missile en chin hi a km zali chuang kap theyang chi ka ani o makvedo chu pahalgam in beina hi Pakistan ho ruwa manlok na hi a ang tatul tul maya India in hel ho zon chua tha an tum thu an puan ta ka khan Pakistan in ramria a an sipai te anon da tro maya Pakistan lam hian hel mangi min beite hi achiang rengani tin China ina Pakistan monga dek dan te pok an channel lama kan ron da to thina ti chunin India po in ballistic missile Pakistan in an enchin ta ka chun in ralring ve le in an enchin ve ngal boka ti chunin hei Bangladesh lam in India min ron vo ve a India hian in Pakistan a beyani chuanin India a north east state ta khi kan la ve nga lang kan ob ve nga lang tin thu le la an ron nei tlat maya a Bangladesh alai karina minan zoom ta hi chu pomodi hian engemaw hi chu ti ve anga yani ram economy tha po ni loral thuam lawm tak nei po ni loram te pon hei min zoom zel don a boi thak khop mai ti chunin Pakistan lam hian ballistic missile te khati khanin an enchin ta a boi thak khop mai Pakistan lam hian in India ram hi boina min hnu hi antum ni berina lang towa mi hi an zoom zek ni berin ke chung kangai to ni comments lamate in ngai dan in share dan ta kha in ron soi ve don ani ti chunin hei thuthar a oma puzai rem thanga hianin arom posa FB lama khanin lova follow ve ta ula kanan share lenge Indo Pakistan thuthar voin det ni thum thanga sang ni som ni panga in rin ni hian India chon thuthar aron nei vele ta sumi yang chuan Pakistan atangin engbung ruama in India lo lu turan ilova direct ani emo ramdang atanga laklu kwalin direct po khap mak ani hemi chungchanga hian Pakistan Business Forum PBF chuan India in ramri a khartlata wangin kumtin 1.4 billion dollar vel a hlo angatia Pakistan ero chuan alaklu atlema wangin lo lutuk anei arin lo thu an soi India hian Pakistan ram kaltlangin by road in Afghanistan lama bungru alo thon to thin ani panina chuan longreng po India huam china Pakistan nampuan zar a intara ni hrim chuan kal aphal to lo bok khwalzinpur emo sangamantu emo bungropur po khabur ani top mai he thili chu an tur le tura ngai ani ti ila kan soi sualowang pathumna chuan dak seva postal service po ti top ngala niya lekha emo parcel emo engthilma Pakistan nen hian ti ton thei ani to don lo India hian in ang khabburani chuanin hei Asia khomol puya chuanin India ram hi economy thangduang berle thaber ram te po kan ni vena lai oma chu wang chuanin India hian in Pakistan kan hrek ani chuan an tan hian apoi na sadon ani Prime Minister hian thu soin hel ho le alo pui tu te reng chu tu ma zu ani don lo ti asoinon le hemi ma hian HM Home Minister Amit Shah chuan he tiang thu hi alo soi to bok hei hian tharum manga indona akok ni in angai thei ome Pakistan hian tu na kholum lutuk hit wave amason meka tunkar chawa hian digri somnga akai rin ani tuna hian Pakistan hian tuilama harsa nana sa tak atok meka anram kho pui Islamabad po amang ang mek India la chuan alo rek bung boxi Indus water Indus lui pui kha India hian in alo rek bung mok ani Indus water treaty sangha zakwa somruk India in a suspend nu khan Pakistan hian Simla agreement alo suspend ve ani ka Pakistan hian khovela au meka khovela ro chuan a beng khon du lova in sual si atiril ru ani nge yang UN a po azual kowa India chu zil hau turin nange na UN ro chuan pahalgam in kana alo dem de thung Muslim ho hian soila Islam ho hrimmi khovel chok boy tu hi chu an lo ni vere rengani Ismaila thate ania pathian ruwa man lo dan zonga Brahma fanei rahi hei khovel hian kan tur mek ni ina langani a boy thak khop mai ani ina taka chuan Pakistan a po amol chin lo chuan indo lo andu India an ngam lo zia economically le physically po in an hretlatani Pakistani pakhat chuan Pakistan hi rei lo te hnuwa chuan
ขามูna achang thua yang atia achan an zo chuan kha khian tuya lova electric la hek lowati o indas lui hi mi za som sari panga velin eizon nanan manga tin agriculture lama eizon nanan man ba ka power electricity siam nanan manga India ina khuap mak ani si chuanin an tan chon dam kho chu hi ahar don ani tin ral thuama po ni se engkong ama min phak lo an lo ve do na chu an chak ai ko top tran hian in nuclear hi an ron mang ve meng ti hi lo oma ni min lama ti khan ballistic missile te an ron en chin ve a mi in do pui hi chu an ram hroi tu te hi chu an chak zek zek ni inangai theiani kan share zelang India hian adu chuan fing takin Pakistan hi sipai chakna tel lo po in akrek ril tram theidon ni in alanga sipai chakna ne na bei vai phei chuan an ram din mun tung ding thaturin kumtam tak amamo to nge yang tin anin do ngam tak tak ring lo vai hrim musit te po kan om ma se India hi atheu neu lo ti ero hi mi pa ngai chuan an hria ang in do wangama anin dova Pakistan hian voi khatma ala ne lovani tuna hian sipai chakna nen anin dowang MT ero kan hri lo ani India hi hei lo musit tok te entinanin kan video te po comment sen khata chuanin India min be tiang zong in hei mani ta angin soita ila India ini mi tiang chi mo sipai ni ve mi hei in la Indian lo tlat thikan lo trin o khang kha apoilituk MNF in zalen na an sual lo cham towa chuwang chuanin Indian Mizo tribal ni ahian ilung oi tawang o independent chu keini tan ti theiani to lo anga ina to lo chunglam pathian ina Republic of Mizoram hemi Myanmar lam te Tripura Manipur lam zongjong te na min ruaman sakte ani lo chuanin khovel lam tak athlir chuanin kan tan ti thei hi atlem to vio ani chuwang sun India na lung oi mai hi athaber hria tuna chuan in India le Pakistan ral thuam hi anron khai khina kanan share lenge India le Pakistan te ral thuam khai khin don chin te ang a zongjong chu kan hrebik lo na in atlang pui chau tal en howang u areng ang chuan India hi palina ni in achunga USA Russia le China chi an oma Pakistan hi som pani na ani thung sipai nei tamlama India hian active personnel hi maktadu som pali vela neya Pakistan hi ani nuai ruk singa sangli vela nei thung tin silai keng chi atrul huna ko mai thei hi India hian nuai som thum pasari bor vela neya Pakistan hi ani nuai som bor vela nei bok aircraft rim hi sang ni zani som ni pakwa vel India hian aneya Pakistan hian sang kha zathum som kwa pakwa vela nei kanin thau asipaya po mo engkima hin kanin thau zelani Indo-Chi jet fighter hi India hian zanga som pathum vela neya Pakistan hian zathum som ni pariat vela nei chu kanin thau lutuk ran lo Pakistan hian F-16 hi som sari panga vela neya heng hi USN restriction asiam saklata helbe nan le mani ram ven himnan chawa phal India ron be nan a phal lo aram chung a chaw amang theyani chu tin a lui to boxi awangin India ta na hlau hran palu tuklo lo vio poni se som sari panga India ram zaw lutuk tan hi chuanin a hlau lutuk a hlau thu lutuk theilo ani mo thona ka thak na thatak takan nei ve thowa helicopter hi India hian zaria som ko pakwa vela neya Pakistan hian zathum som sari pali vela nei helicopter lama hin kam pache ve dawani hi raldo thei chu rido popup thei chi attack helicopter hi India hian som riat vela neya Pakistan in somma pasari vel kanin tuklang tok viawani teng hi India hian sangli zani pakhat vela neya Pakistan in sangni zaruk som ni pasari vel lirtheiral thuam phur le indona man chi motor turuli tuk ang chi katimai khatiang armor vehicle kha India hian nuai khat singli sangre zanga som ko pali vela neya Pakistan in sing khat sang sari zanga som paruk vela nei bok kanin thawani amaro chu in thawli tuk ang chu kan ni chia thin lo aircraft carrier anti thona tam tak phur theilong pakhata po thoktu mi sang khazaruk chuang theina sip city anti mai thin ama cho poaral thuam sang kol ngek theilian le ro sang na zet mai hi India in pani aneya INS Vikram le INS Vikramaditya Pakistan ero chuan anei ve haulo ta hin kanin thau ta chi tui pui lama chuan an chung nung lar don ti a hriat reng mai tui nuai long hlau tui fin riat chung atanga khopui sai dup thei chi submarine hi India in som pariat aneya
Pakistan in pariata nei ve a frigate anti ang hi India hian sompalia neya Pakistan in pakua nei a aya tele do corvette hi India in sompariata neya Pakistan in pakua nei petrol vessel hi India in za somthum panga aneya Pakistan in somruk pasari India hian khomwal atanga khomwal dang ka theina intercontinental ballistic missile ICBM hi ama siam nge thazet mai akni series CV thleng aneya RNC KM sanga atanga sangriat velani Europe pok an kap phadon tina ni chu Pakistan hian Sahin 3 missile a boipui ve meka KM sang ni zanga bora kap phaang nimin lama am ballistic missile en chin kha chu KM zali chuangvel ka paniya India tan lau omlo ke ni ang north eastern phe chuanin a lau om don lau nimin an thil en chin khamo India ero I chuanin India tang Europe te China khoi adu du KM sanga tanga sangri chin kha chu avaka phavek donani kanden ve thokatani Mizo Indian tribal ni anuam chho mekani nuclear warhead thi India hian za somriat vel nein Pakistan hian za som sari bora neya hei chu azat chi hriata hardowang hei Pakistan hian in nuclear warhead thi za som sari vela nei vetlat maya hi an boi thak ve na lai ani pakhat lek po hian in chiat na thlen na sa thei mai sia a boi thak ko mai abak po soi tura tam mai anti-ship missile anti-aircraft missile air defense system engkima Pakistan hian India atluk lo 5 vek atluk lo zia chu sang kha zakwa somsari pakhat uara khan India laka an kong thlen thlengin an surrender ani Pakistan chuan in tikhan ral thuamang zong kan khai khin po in min tluk lo vet khop maya ama ero chu nuclear warhead an nei vetla dawang hianin han zuam vak khi an har ve ni achan chu nuclear pahni khat India ramati puakta se aradia sona wang poi mitam takin kan tur ve theitlat India mai ni lo khovel ram rang pon an tur thei chu wang chuanin Pakistan po hi anti lei thei lawani entir nani mizo pa le pa hi in beidon ta se chem pui ve ve kengin pakhat palian zok ni se pakhat te zok ni se a palian zok kha achak thawang ama ro chu apate zok khanin chem aken ve mi wangin engtina motak chon asat na ve thei thawani chuwang chon India po hi a invenga kandem lekleka Bangladesh te thlengin min zuam pha kan tia an invenna hi a hriat thiamom ve thawani Indian Navy INS Vikramaditya Strike Group te po Pakistan nailam Arabian Sea hun lu mek an ni chho INS Indian Naval Ship ti na mai MiG-29K-36 purin Kamov helicopter somle KA-28 helicopter te apura aircraft carrier te hi an mani chowin an chetlangai lo frigate ten zuin submarine ten an veng rengbok India le Pakistan hi lo in dota se Navy lam hian Arabian Sea lam atang chet an lo tho ve do na ni an khopui poimo tak Karachi lam rom bitum chowin Pakistan mun poimo MiG-29 te hian tui puya trangin khomwal hun poimo anron beive ang puya tranga missile mangin Pakistan mun poimo te anron sai ve to ang submarine atang den naval powara hian India le Pakistan hi ain thawvio India hi khovela naval powara parukna ni in Pakistan hi som ni pasari na ani INS Vikrana chetla tu Rafael M po order ani to kha khovel ram tam zok in aircraft carrier hi an nei phalo in India Aero Impahni a operate me kani tuipui lama pok an theu neu don lo ti chu a hriat khop mai ti chuanin hey India versus Pakistan plus USA hi kanan chiar lenge a top kharnan USA ani to chuan kan ngai sang vio thei ani mai thei ma se India rilru atang ngero chuan ngai sana hara an nge yom tak zet zo kani India tan hian thil thra hanti ani hriat ani lova alok na tura ero asum dom pui du thung kan phuat chop ni phuat chop love zir chiang chinang Soviet Union hun laia ta to India hi Soviet thian tha ani reng thina he hi US po hian angai thei vak lo achan chu USL pui ber chu Soviet Union kha ani miawa khatiang ani wang khan West Pakistan le East Pakistan in Kara Buena chua po khan India in remna palai na thoka akal kualin US President Richard Nixon khan Indira kha thamlo dovin alo tivela India in ral tlana nga teltela amakta doi tel an ron tlan lu pheigat chuan amang an thak le to ani India kha azin kuala trampuina adir kuala tuma in an uksak thadu lo French President kha ni be masalo ani kha an lo be masa che ani chuan moral support kan pe yang che atidu do lek chawa midanga phechom be se ya boni Indira wak che lutukha Pakistan in angai theisi lova Pakistan khan nung hiat tu anei thati in hrian ni om takin
India airbase thren kat arom bom vak maya Indira chom beilet adu ta kha ania asipaira rel thiam sam manek so kovin an soi duna indona muala an lut veta khatia indona muala azon lu khan US chuan India ron bia in tel velo turle inrol velo turin atia ati luizela ni chuan US polo theilova a inrol angai tur thu po asoyani mase manek so khan Indira hena kan tel to ani ro chuan kan tol to don lawania political pressure te kha turani lawa lo ti diam to sia India khan tol kira tumbik to lo Pakistan in arom beina thungrul le Bangladesh piantir nge kha angai to ani tichon India sipaiten Karachi thlengin an bum dup dupa is Pakistan lama an lut boka Pakistan khati laya West Pakistan mang angkhan US kha a lo theita lo US on in do long lian te chu Bay of Bengal lama aron tir ta ro maya asipai thanem taktenen India chu ron chutle an tummani heti la hian US sangoi zon pui Britain pon aircraft carrier tenen an ron chachuak ve boka anin soidan ero chuan an mi le sa tangkang te hruai tum an nia ma se ani lem lo India sipai ta chuan lo beilet turin an lo ngak ve rana ma se ne chi rual an ni lo an long pakhat ringot po aturuli tukti mayang hriat thiam ol samzongin India chuan a thrin tha USSR ne na chuan rang taka puidil na SOS chu athon nga la USSR hian rangin an nuclear submarine te chu aron tir ve nga la maloka anin rem na angin India chunga harsat na athlenga ni chuan puizel kha ati turani hey tunhua po hian nga tinge Vladimir Putin na kai roi Russian howin Ukraine an runa India hian thule lava nei lo ve tekti kan trina India hian thule hla nei chi ani hran lo tun ma atang Cold War hun lai atangin Russia hi kan support vet la tin he USSR hian in India hi min support vet la thina chuwang son Russia nen hi chon tun ma atanga in thian tha hi kan ni ve ni ti chuan US le Britain ten India la ka chet an lak thei ma hovin Russian submarine te chu India le mel maral lian in kara chun aron in hung taruau mai US le Britain lam hian bakan ti ma headquarter lama thu thonin anin hera an let le taringot mayani USSR kha omlo se India tlomanga Bangladesh apiang heklowang Bangladesh la chu min chau ham to vela Bangladesh so intuna north east kan la angte anron ti vela India wanga piang an ni ti ta hi anin shalo pumodi te hi an thinanel ma nge an ngai tu athu comment lamain lo soi ve don ni Russia hi chuan min support ranga thrian tha kan ni Ukraine boina po India a inrol do mi lo vi achan chu hei tuna kan chira ta ka po in retha ome I Bangladesh ram apian don khanin US le Britain lamin min beyan tuma Russian tranpuina awang chawin kan Indian ne na kan chang Russian tranpuina awang chawin India khamin be ngam lowa Bangladesh ram apian pha ani kumsang kha zakwa somriat pathumaniya Pakistan chuan khati laya jet fighter thaber zinga mi F-16 fighting Falcon chu US atangin adong leta India tan chuan alu hai thak le F-16 han el phatur fighter anei velo tlat thenom ram mel maliam berin fighter changkang lutuk mai a han kol tamai chu mutpo atui thei to lo heti lion friends in fighter thazet mai Mirage 200 aneya Pakistan hian le ya dila a hlo cham to ani India tan chuan F-16 ngam tur fighter zon watwatangai tichuan friends ne na Mirage 2000 hi le ya dila Francian variant chini H version le TH version na leitira kumsang ni palia pheka chuan upgrade version na nei zui nge USian Pakistan na du sakhle ati lo thailo Kargil in do na achuaka India in tlang cheng chekara in khwar Pakistan sipai te chut chawna tur man ruwa engma anei lo ram sang dor kuala USian lo khap sak zela India ne na in rem na an nei sa te pot lotling du lo vin adilei tlata Israel kha omlo se chuan India sipai te kha an thinem viawanga India hian ram thui tak achana nga Kashmir po khi aphel chiang khopang min puitum tu Israel thlangin alo khak ang zunga pesu ala ti thul ti khot lai ro ati thul ngei om ve tak chu ani India tan chuan tun nuwa hian kan relation hi athata mai maya ya USA nen hian tun malama kha chung kan boru ki athalawani tin an ngei omani ngeyan phu ama USA berin nuclear ral thu ama siam chok ngeka tuna po hian nga takani
ma se midangin an nei ve do ne ro chuan a rem ti tlat lo India in a test po sang son tlat du ramania US le athurual puiten an sang son ve zel angai boxi US CHO avahan huat thala takke ma se Russia le Israel kan lama an trang tlata avane thak tak zet ani tuna ero engkim adanglam towa India la khovel ramro puizinga mi military power po palina ni phangat anita development po akal saka mi hring tam violo pay ilo chuan tuna hian kan ro puing kan chang kang to mai the develop country ni tumngat ngat ani to US po in phakar takina ma chongam ber tu China ep theitu ber ani ria in ati chengam to lo o US dik taka soi chum mi dil isa an boina khen thin anga te hianin US mo chui chiang chunin an tran omni tuklo amaro chu kan ngai sang ta e ma tin khovela ramro puile thil ti theiber ani wang hianin kan ngai sang em boka kan tran lo theilo ve bokani US po in phakar takin min chongam ber tu China ep theitu ber ani ria in ati chengam to lo ati chengam lo mai ni lovin arom be thata viawa India po in rem changa la in aral thuam tha acholut ve mek bok tuna hian US Vice President JD Vance chuan India ne na trade deal an nei vat tur thu po asoya Apple company po kumthar lama chuan India aronin sun lu donani US ram thale fel an ni ngai lova an ni hek lovang Iraq Iran ti borvel boruak chu in riat vekha Pakistan tampo US thian tha an ni to lo China hian ala thop shama China po hian India ti boi ngam tu ani wang mai bakin apui hi karing lo phakar hi an thiam em ani na taka chu Muslim rumru sa khorui chiltan lo chuan Pakistani han thlop chi ni inalang lo India ro puizela khovel ram sang in am betra em vek Pakistan ero Turkey le China ani do tamai Arab ram te po in India lama hoi vek to o alom o mani India thangzela hey mizote rilruwa chuna bikin Israel le US kan tran ematin entertainment khovela USA hi an sanga a John Rambo te Terminator movie lo en thin tan chuan mo khatiang film lo en thin tan chuan US ngai san na kha kan thua ka hian in in tu ve ni India ta ni chuan in Russia hi an lo tangkai jok Israel pu an tangkai jok ani USA hian tu nuwa China an mani king phom chun China ti buai theiom chun kan ni wangin ti hian min ron bet thai min ron tlon ta jok mai ani ole engpon isela tu na tan chung kan du to le photanga thu thara ron om chuan kan ron update le don nia